Kami urugo na piyang de kung meta ko de live, de Facebook o de YouTube. Abi sabat de tawalo ko na bayay. Kung na uri na bayay nung tapas sa tameroyo. Ay kami urugo na piyang de kung oran ilagin nam radio. Ah iya kami urugo na bayay nung de tapas sa iyo. Abi sabat de tawalo kung oran mayay to kuto ka de namka kuto kan tapas kukatanga FM 89. Iya kami urugo na bayay nung de tayo kayo. Ditaidi kayo, sarokon, narakatapui, may rawa. Nakatapui, metenuan, taidigi. Ay po si tawana digi, taidigi. Yarokon tokina, teporau, inanon tetek. Ay ko, imanya sina rin na ko inanon narakatapui, metenuan, taidigi, teporau, inanon tetek. Sina tabuat jawa warireke. Ni kau kira taro nubusia tami na maha kapen ronira. Inanon jawa yo. Sa poberaki, taro. Sinaboy ko, sky tau ko, tamara Jesua. Roy namtangira, ako roy na koira. Kwasa ni kakawa kinira, may muan wiki, ni karukwa ako na nampong nga tabayo. Si karapo ko tamara, kasi ko nandigi bakay nampong nga. Tamara, sero ko nitay di kayo, bas na nangarita, raporaw namteka. Naroon nara, katabi metenuan tayo di kintayo. Sibusiyo ko tamara, ko na, kaparay yarabulay, nararay kakitaw metam. Panasim ngay kasagi ko roy, kaibonido ko ngay merara. Sa busiyo ko nanano ngay ran busi mai ran ni kapara yara pure ni kar bana sim ngay kas po imetam ino nam tabas kay rira nam tiakan di tayo yun tami meroy ri tamay kasi kakwaway na bakit na bakaw na may arata tay Ronnie ra may muna ni karukoto kina sisa taro na bugin de tawari na dagi nam tiakas sa busiyo ko na katime tuwa to kora na ko ina de merungo de ni koria pena tete anda karuway ko na kuno na mem kanta niya Mayrora. Ari na kunan kagiruya ya aron ngoraya kinan namtia kan ako ren tayo. Pai kay taron kani ko saking kes kororoy. Men kororoy na si may Yesu Kristo ari puning ay arawi or sa kamayo. Amen. Ayo, ya kakame uri ko de tayo kayo. Bugin de mo ni kuna kanya na ko ren de tayo kayo. Sinabusi ya kan de grupo na rin na may bigini bew. Ari ara kanya tayo kayo. Pa na kira kina ko mo kayo anang anira kunaya. Chakora na wana na ko ren tayo. Yay na beto grupo na mga wawa na ben mia kanti grupo na bigini bew punto grupo man te job si ikoro bui kai bigini bew na ko mo kai ndaba
nga ai roi roi. Kanda ba kadi bikin ibu, tu grup nari me bikin ibu. Niko nami arang tamero me panami arang panaroy. Eko punami kau ringi ra tu pa yarang ka hawak. Pun nakeri tu pa ya ka hawak jana ba yo yarigin na reo pun anak tia ka Yesu. Pun ingai ya ko na ni kawata ikawai dan nako inun jana ba. Iro tung ayo. Tayo naru tu makoro tu buat tu punya roy wa kipuna ni tu buat ni mewa pun pen wewa mtega o tani kawai hu. Pun nakeri ki kaidan na rani me ki pun siya na tia ka Yesu. Kambe sinda pa kain de tu grup nari me bikin ibu. Niko nami ya kau ringi ra. Debu ki arang ka hawak tu pa ipara. Pun singa ya sinako na tara yan tahin ako. Pangai ya kaidan kawai da. Kaidan mewa na konti mewa wadia kedo kina. Ampe sina busuma yang kan de office kan de office men de Gribes mission de kwada I gorobu igai pa ana ko mai nangani na ko nai to korana na ko rende yo kam kata uroi kami kan to kwaya puni kami ni kaben kana kama pas de dim song kama ben ni ben hari ya ni kira ke pasin na ben ni kaben imin na yo yana ko na bet de dim song. Apa sina busuma iya kan de jawabis me gorobu igai panang anira kunaya to korana na ko rente yo akaya pun tabe ni kakata uro iyo ni kekere kena ko mo igai na ikaw ring yai de sila ka nakakakin de tutay di kayo sila ka kiaro kuman de line de internet de online aro online de sila yon de akan jakabuy akan de sila gari sibur yang kana saki koko ka rakabuy ane de sila kita wana de sila gari de rakawa yai takariya ayang anak ki nilenci white pena ko nan tete gini ranari ni kapara kende iri to de akan de kami awak de wangerio ni de kere mana ta pauro na kon simo jo ibugin de akian de takariya iro i aine sina orang kanya nabe kaya kanya sila gani batira roy ano nakiroi na narita pauruhan ibugin de bukia aine yai takaria ye na koyen ko nan tete ni ka para ke tete bukin te uya ke ai kan sira ke kana ke kakin tadi kayo sa bu suma yeri kan de kota de me ayas kan bikin yo sa bu suma kami kita koran kan bikin yo ay yagi maninga te akan de dere yon te kuga de sande na de tebong imin de ngabong tebong are imin de ngabong min de ngabong on sande ngane de yana ye dere yon te kuga aberans kasiyan am kaberans sa de kosan an de rom na ini bengam sa usma yeri kan bikin beu ha kan besin tabang kan bikin beu
Yaite payare Hirota Yaite payare Hirota Inakondong orang kebong Awe pesini miminano Payaite payare rota Yaite payare rota Yaite payare rota Nakondong orang kebong Awe pesini miminano Payaite payare rota Hayaki Ayaki, Hakora Akora Tesareire Hayaki Ayaki, Hakora Akora Tesareire Inakonte korang kepong Awe pesini miminano Payaite payare rotai Yaite payare rotai Yaite payare rotai Inakonong orang kepong Awe pesini miminano Payaite payare rotai Hayaki Ayaki, Hakora Akora Tesareire Hayaki Ayaki, Hakora Akora Tesareire Inakondong orang kepong Awe pesini miminano Payaite payare rotai Yaite payare rotai Yaite payare rotai Inakondong orang kepong Awe pesini miminano Payaite payare rotai Hayaki Ayaki, Akora Akora Tesareire Hayaki Ayaki, Akora Akora Tesareire Inakondong orang kepong Awe pesini miminano Payaite payare rotai Araba de kante to grupo na rin may bigil go. Yay te payare erotai. Inakondong orang kebong wa epesini miminano yay. Yay te payare erotai. Akawan. Kanta sinaba kande to grupo na rin may bigil go. Nukunami ran temero na panebena apa nami. Anang temero. Ipundang dulungan na pepesina. Kanta sinaba. Yak yawa te to grupo na rin ayo. Kanje to kwaya sa penin ako sa benentira kin ako muay
Nakoy kay pa sa kanako de team song. Kain jo kwai ni kabani ni ko takim yang kwe de hemeti ni kuna na bia te kan de team song ayo gai e punta ben ni ki katua mo de pe main de ari ki kan sirak kana hemeti ni kuna te kuna ayo rong wakira kena ben ko moy kai pa sa kain takaru aya inu de tayo. Ikaw rin ko de song ra. Ay mi de dim song. Ay enan ako. Sisirag me kaya kaya naroon na riyasan maneway. Aya kamagi kira kaya ako mo ikay. Tukuru na ni kanjo kwaya.
Herapa, tayo kina Yesu. Tayo kina Yesu. Yoni meunga, isuta ni kawai, hira ni kini kawai, tapo na kwa rekomenda yai. Hina no ni merawa, tayo kina Yesu. Ito wana takut men. Kamara ini kakan sisiroki, dardaraki bakam ner. Sita kina Yesu, sita tavyakara ke Yesu. Kristo, tayo na ko. Sinakota John nabe. Dita bode komenda yai. Tiraro koroni Yesu ari asende kirum. Nako takaruaya. Dita bode kokona ndoko yai. Abesinda ba kanje te kwaya ante tim song ari asta ni kana kwanta yo ai wara dari wa manu ati song ora ante kayo saro kon jawari nang kaya kaki sira kya kya san an ni karo kwa ki on de Facebook ke de ranari de internet de imanya sina dinna ko inande jawaran kakawa kayo kaya kan sisirak apon dia pasina tataron kau kira ni busia tawin na mak penroni rangai dari ati metua tapi nanura nara sisirak anda yo sina tataron busia tamin jaso penroni ra anu bokira ni kairi inon na teka pasangon konan nota na teka an pegi amena nanura sina tataro tamera kumak sarong jawari sinang tauroya inongora kaya kan sisira kya amena inonor sikakowa tamera pa ponido ko ngai tamera aki otar nam tek mesu busigo pa kuna makuri nanon tawari ina wim detayo ni kay diran tami meroide inon nam tek ari sina ongora kinin tayo pa song kuna ni karikia de jota de metat bukira kay diran tami merori sa busiko kapaya tuwarin na teki nam tek, ang na tinunuguri ato ko ng teki nam tek, anak ko ng kantani. Karoya na makuri tuwari ba, ay ako nandito ko'y paikarin kakawag kaya sinangurakin tayo. Minayrora, abusimayra kabara yara pure. Paikarin na ko'y yon Kristo Yesu, abuni nga yaraw sa kamay, ang kawara ni kaniko. Amen. Sa Abu Sumaya tartak yang Roy nakumoy kay bugin kaya kan sisragi tayo. Ano po? Ay punta pa narinig kami rin nandun dapat sa iyo. Abi Sabat arak kini kapan ay abi Sabat na banggoy ako manay tabi toy kay ngoy kaya ako manay bande ba. Abi Sabat na bande tay. Abi Sabat na ako ngoy na kunguran diri yon FM 89. Ay pun arakawuan tayo kayo kapan sa musirawan na bangkan kan wala ko ang orang kakawag yon na mi makoroyo panahon na ban kami ako kami ako magitukin doon nila yon Facebook ay tayo sisira kay kakos na may yon Facebook sinakatay na ban nigaya ka naroon na nakaban yung tamaro na ba sirawan na ban na senaryo ko na ba ukawan ta ko ba sagi ko peram sisira ito ka na ba hindi tayo kayo mangyayari Arakanta ni nga inanong dayan sisira kay pa energe buka ray yo tes wala pun nga yaro igingin to ano tami yaro yaro pun tami to kuwa ina kairiran ka pa na nakon to kuwa anda dai kay eta ko raman sisira sipure nga nasagi kapaka kabuyan bay sipure nga nasagi kapaka kabuyan bay naki kaya ka na pun kaya ka dabay para kaya senangan dabay para na tay na pun kaya ka disiragan iya sisira online yon Facebook o sumani nga ba ito, siriyo ay sa kinangatay, parang nga iya kinagsusuwa Facebook. Yan mga sumanuri, yan mga mundo kinabati sila ka na, yapon sila kaya rangkay na noroy buka na, irangkan na tayo roy. Sibure, kanano na ba, sagi ka baka at kabuyan ba eh. Ito kung meron kita makunan, tenuwa, dagi ba ni, wanuwa na kung ruwayo, inarawe pa iya, tiyasu at yamata, nakampun daw pa iya eh. O kamkangay, sila pa iya kung ipaikara, ni kabuyan na ko ba eh, nakarya. Anara ka kayo min, titaya ka ni karika kayo, baka daw pa iya eh, kami tiputan no matay ni kabanya. Daw, kana sinura tete kayo. Tira yo pay. Tira yo pay. Pun sira po matigimo. Kitira. O anta yete kay ba sira. Pun tiya swa tete kay iron the province. Gen. Debure teira. Kana sinura ante so kunat teira. Dios sino tamakor wabu yo degi bana debu man mew. Mayron tiya matayo kana sira yana pay tiya mata sibure. Nakanano ba, wapure ni ira ya tiaswa, anay punta pa iri kaya nga nakakaiyak iri.
Pau kay sinabunan akong Diaswa yarat kay sinangat kabuyan bay. Eta ko Diaswa sa kawari ka naman tayo iyo kay buni yara hiri ya papa kay mayaki na kung kay nanon na ko ang ray nanon depi mawa de bong tayo iyo mayaka wari ka na. Eta ko Diaswa tayo naruru wapi mawa de wana punna na pa iyo apa na ko makanuay ma on na pa makia mekay. Ngoy ngayon tayo kayo ana pa Diaswa ngayon ni kabane. Diaswa tau te kanina ni kabane. Ni ko takimara pa ni kabane. Ay kapain tiwan na bayo ni kabane. Kanoana ni kabane, ana pa itiaso. Deswa ka o makoro ana wanu tebi mai suwa de wanu. Sinata ko ngaira ba kaya pondere ke baye kay ro kay punna para sangana kiro yesbura. Ke? Kitara na rik sibun na kon nakaway marawa ari ke korara ari ke karara tiga ore ke na para pa ni maget ari ke ramane pun man korara. Eta ko na te ako ka ngai nanom ire ke te pai kora kia ni maka o makora ni beu. Makona ururi nga iyo ay suamba puni nga iya yang ano ko tukoko na ni kareke pai. Wara ito ba mata da punti aswa ay yang ano ko tukonan. Ndang ni marurung anda kon kareke pai. Okay? Payangan katima to ana peritari suang iya kasi bunsu yan ako yan. Na yero na ndabong ngayo. Ayo to pa ya kakawa gino wa kadire kay aswa. Panano na e puni pai pai ni ka ba ni. O ngay da sinakita ko pasipun kakareke inyo ni kura-kura pa yapon na nga nila na ba't kura-kura pasi na kunahan kareke ipahay kan inano ni Meora eta ko tekibuan na tabuyan ni Merak itinuwa kam na ka ba nakabuyan pahay nurakin na kung tiyawsin kayo ko pay payaw nga ni minatiyamarak yun manebaw tiyaso ay po ni Bebe pa sinariyain nangan na takabuyan na pay sinariyain nangan takabuyan na pay o takabuyan na pay sasan nung oran tayo ka anak ko puntuwan na may bukon tabuyan na ampin tuwan na tipin na pay tiyaso dangaon ko ram tayo ka tiyaman na ano pa iti aso? Parang ngayon, sabon papainin na kapan. Karena semangat itu, tebu buara tara, gitu, wabu itu tara, sabun kapan ya? Inari ay nugiri ya, tuwa na takatebuin na. Papagindera? Puning ay ate, o kam nakatay kay nay, bunda na tayo kayo at tapota, patuan na kau kimataruan na ko karawan ako imi, manura kinakakapayamin, karako aki da kinin na, iromi. Ayo to ba ya kakawa graway kasigan kadirian ta tayo baka na sangara kabuyan ba kamatay ba ta kabuyan ba sa kambangan kon tiaso bunnan ito ba ya diu na ko ina bunnan na pa ya na riya inuki nano na kape ko men ka upay man ko na bundiya ni ko ka tuwa na ta kadabuina bayongan na kakapaya ani ni kirana ay sigiro ay rani kanano pa sanga o yes sinanura ta kakapaya ari yasen ka tawro ya tiaso ibugin aranga pa ina ko ina ayan ito ba ya kawak Ana teman sesirak sa kawarir kan tayo takauwan sesirak kan ero ko na ba yon Facebook ero ko yon the Facebook o ayo to ba yarang kakawag sinanoria ba e pondo kon tek na ayo mayro ya tari na ba ni Grisan okay antay yang na mi prophecy ni Ellen White de kariya ya benetek na tiki kaya kariya kan tiay ni benetete ndi karisa demon simodio de magoro wo tiki buti bi ma wo o ko kita teka kayo yon Facebook yon dara page yon dara manep o ko kinakay ay nang mo sikapi ang ay ko kaya ka desira kayo natete na ko yung kuya sa sila mananaw warang nisak o ay lang sikiro yon nakatayan ng reword am teka ba yon nga ko na itararo idi am teka kan tatay yon etang roy parang ay dedita ngay the journalist o ngay na pati sa tayo na ba bugin daw ang giriyo ayan nakita tutan ano ba yung tangiro ay banam kuya di Grisan nam sisiraki inanon tatay kayo parang ay na ba rom ni Grisan sinakain ni kakaya to ko pa ko yay de ba yay unya kinagigay na napundo sinako to ko na kabanenday o ayo kan ante yang na mi promise ni Ellen White ta kariya ya benedete ni kawai kaya kariya kan tiay ni benedete anti karisa e bibit yan kaya tangiro ay na kung daputan naman tayo nung tayo kayo ba? Uring nga ba, yung orang kay, ida watang ati o amata. Inanong sila kayo, ang tayo kayo. Mga yara sinang inuri nga nani kaya ka, sinanurang mati, tigibuan, eta ko, ano tayo ka bawro na kung smoothie o tumakoro at tibin magu, ita ko pa, iya kiriyay, penariri o amata tiyay ni, kaya natawa tayo kang demane, menariyay, penakay na bab. Ani tipo tuniki bari apun ka tibin ako na ba, man na tayo ka bawro na kung, dirubwa ka, as smoothie o. Sinoria, baka na sinora na background on a context. Tinong ayo, ikoro po gibawro na kung simutyo. O simutyo, anay sa ipo po gibawro, ay atay, ang hairubak. O timisinare, simutyo, iri yakan di karis, ay yebeto. Ana sinora di, timon simutyo, doon na, di gibuan na tinuwa. Nangayari, tere tayo,
puntekan de yon ibubo kina kon missionary Simoteo mayroon bauro yon naron bukan kaanganga inaron tie karisa ay beto o sinari na no tutan ang diri kayo tetekan de yayo e kaine ta kina ko yain inaron tie karisa ay beto ay ni kay asa norag ay kaanganga ta buway kariki men naroro yain de ta buway gayeta bendang ni ginagi diensa ni Artemis kini Diana yon de beto o sita po me ya kapura yaine iya tantier ba aine stabo marang berita dan semarang tona ko yamane inde maroro matarana ke ai tani kai di tiaro ya itan de ya ka ke age ata gini ta ke teni aine kai o tabe mani boya aine kai are iri tiaro aya punang dio yamane on kabusi ka antani nga ai ka ke roi yon ke Kawon semua dia tu makro ada tenu ada kibono waisu papun roy ai kai yo mata kana kawa kawa na kwani beta awana ina no yai ne ka papa ai ka rawa tan dai ni bure ai ka kai dekina kon kai papa roi ka bes ai ka ki to kin dai dai o e pun na ki konan de gi ya ata kin to ko ayu roi putun ta kanga ngai maru ro kin dai kai bauru ayu to ko wa ai raba barik as konan ngaraba barik ni ka in de pa ya tara ya bauru kai bauru e pun na ki karawa ta ka to ki ya ka ta bang ki Diyon naba, iyo yay ni kagirisan, panagi dete ni kaway, kaya na kayo napapun tiya karisa. Metaw, buka na kahanga tiya karisa, ang tatayay, at tiya karisa, ay yebeto. Ay rekere ke materiri, ay agis, riyaw akin tiya roro, ay ataki yon nebeto. Ayo pun na nateka, ni bubugi bauron, the context, iro ya kain tiya karisa, ay yebeto. Managi katay, ang tawa, damaga, ginikaputana ko, dabay, ay agis ayo. Sinora ta kabota udawana but sita bona mari tagi na kinaba e wo tagi na ba tagi budawana den temoni goro do temagoro do bimawa den bimawa den bimane mawa e kabonga na ba kai na papu ikai bauro mai kai e kai na ta kina kon tieron taron mauri ya ki bairi ki roi the disorderly worship mai ya ki katabu yaine panang bunda ki konan tete kai sinori ya ki mina baine e mga pun kariya na ba bauro pa anak ko na ban tataro on tete en province kana sinora de morning kono de bima do wana meu o tie ni ata taro ke ata den privacy na kira puna suno o kam ta un ngana ba suno na apun ki ai ni ga ata taro ako na ana ban ta den privacy ga no ta ni ka oi ai ni sinora ba uri ga baya ki ka to ki ai ni ba ana ta ni oi poni ai bugina de ka nga ngare ri kin tie ga ri sa ye beto de ta ai o yeron na ba ya ka ta ya e ka ri sa grisan ga bana ya ana tai te ai ni ta ya ni bota kin tie ga ri sa baya ki di ai ba na te mana tawa kiaruia na yaru na nataka desua ang kana kan dile ya dabai doana okay sisi lagi ni ya buya ni muyang aya pat dabai ni kamama ngana te ai ni botak nde karesa do kana sinoria na nde maguri te maguru wapi me wo e kabonga na kine pete kan Greek Ezekia kaina pabu ngia suanga ki ama tabana kaina babu anora idon bauro na Sekina no batakai na babara ko bunsuguna ban nagi mako na tete. Mena no nagi kai unagi karungwa ako na ngora. Naya ka kami akam kai na babu kai baka mora iro. Kai tete na ko imin tete kayo. Meya kina no nagi ako nang bun nagi kunan tete ni kawai ngui. Ay ka tete ako tete kayo. Ane te bayan no nagi tete ka kai na babu. Ete aki nagi ina no kibo ay ka wuwai kai. Ayari na no Timoteo wuwa te bimba wuwa kai na babu Ezekia enano na. Tenano naki kakarungwa ndau iro yaine ke. Ni kari nene on ngora masaki nano na pai punta kai na babu nagi konan tete Pauro e kaya tete pa ya gis in tete mauri masaki ka to kai aine men tete ni kawai tete taro kito at maguri ni misenari sipon nora na banden karo ko tabong ayo aine aban tete ni kawai ni karisa e kams e karisa ni grisa ni kabana ko nora na batia ni ngin nam sisira kaya ko sirak ti aine na bane punta tete ni kawai na ban nam ya karisa pa ya punu kyan pa punta tak to context sari iru ya yebeto Debong ay. Ayer sinang kaya kakanti sila gyan bar sesen ka para nako. Tiraro yan ano nagi nanate ka baur. Ya para nakuan. Antay kan yang nilen white the maka penate na tuwang gido. Genorik ba to sa kaili gidara. Giyante yang antero na kaisipong. The maka pe inate na tuwang gido. Kita antay yang antarata yang roi the maka penate na tuwang gido. Ayo ya kaya ni senako ayo to ba ya pun kaya natake na ko dai non tay kayo. Ako nang dapang ko ya digrisan na ako tabigya. Dadayayo. Bayang anya kwatana para position ngayon inanon dete kayo. O sinakain maruro yon bayang anya kwatana bandera. O sinanoria dadayayo. O tabegyan na ba akyat beribitero ke tipong antio de demens at yaine. Daru.
ganage at ibong at yan, o inang kukurein suang ko pa, iyay the brabes at yan, and the bay para. O nakuha ka yapon ng sita buha ka kinakakat na to yan, ano the bay para. Dapat ay area na ko rin kakat na to the brabes. Area, mote, antay, wala kay kay, at pa rin ikinakit ng ko yan, kapan and the bay para. Mati yan eh. O sinasira ko, iyay yan and the bay para. Kana sinura mo at tinud the mans, nura na tayo ka bauro at tayo na ko iyay beto. O iyang at mangin na patan suwa-suwa. O tumangin na pa brabes. Inanon tiya karisa ni Kristian na ririgira na tayo bauro. Yay, tayo yan pa yung si suwaro, yay asan na nagtiya karisa. Yay tan suwa-suwa. Yay tanahan brabes. Sina ba? Inanon tiya karisa. Ano na, kito kita na kuhanin mata pa yung si suwaro yan. Ibugin ka rin waya kaya isa kinakon makurian na kuwaya. Nakon katiyan, dapatan Kristo. Tayo yan pa yung si suwaro yung meron tatami. Nakuha kakahoro yung ibugin katiyan, dapatan Kristo. Ngayari ko mo, yayabo taro, ay mo yung brabes, tanteagin na ito wanggelyo, tani kawagin niya karisa, o tandiri. Yayin tiya karisa, anin din uto demens. Kau, ete pa para. Payayin na nun tiya karisa, dede ang brabes. Are na ba, inayay di brabes inap. Ina nun tiya karisa. Yayin din uto demens, yay, tanan na inanabay ka brabes. Sinura Diyos na ako tumakuro ito biman na dagi buwabuy. O na Miriam, ari te brabes, ari manan naron. Tarayo, ay na ba te brabes? At yay ni, ani Miriam, ari pun manan naron nar, di po nga, ari akamandiniyak, Diyo te mens. Sinura na ba, na itipura? O na itipura, at te brabes, ari bun, rapito ta. Yan, tarani Deborah ya de brabes na ba ngayon na sa musik ite ka na bayri ite der. Ya ite brabes ya ka man ya ina bandio de mensi ina non da pay para. Sinano wala kita bewo. Ana sinora de boga na ta ka wanu ya wabi mau de ban de bi mau. O ide kia are tipo nga ay kam ma akepora na saban ma ataya. Ana ko neureta are de brabes. Taray ayuna batia ini at de brabes na neureta. Sa kinano na pa bo de dete at de brabes. Dinuro de mens na natay bauro. O yagi bo na ba inanon detay. Bo nga kaisa ari sa ni bari at yaso. Kana sinurangan na dinuro de mens. O temen na ni yana at de brabes. Sa tana ba dinong orang din duka de makoro. Ane de ba yan ang kawag. Yay brabes ni yana punti de brabes di ay ni. Kina di di ya Yesu ang kaya uta kina konde tempora. Sa tata dong orang ayun ka ba. Ano yay na ba de brabes. Inanon dinuro de mens. Magurita makuruan wabi matawa na dagi paniruay ang kaya nga pong sinako sino ko kay taray sila ni nanon na naus biribo arde man ay boko yawa kay si maning ko si me kay rona man na sinay na ikagibo no ay kateten brabes taray na sin biribo ay kay ateten brabes na batanan brabes ay kay ni ay kasway yin ay kaman ano na girwa na ba dia karisa ponsen ka dia so ay katiyan na brabes bataan katiyan pero batan Kristo inanon dia karisa anin dinud the mens. Sino na rin na baurun, demoni gorin to be matuwa na mau. O tiya ini atataro, kaya tatan brabes, sino na tiya kare sa irun bauro, yay ay katataro, o tatan brabes na. Ano dinud the mens? Ya ka nga, ano na yay na brabes, at yay ni buong ay kakaisira. Ano din sila, sinakaya ka na banday kayo. Ina po ni kaya ka na ba ito para saking ngayon na kaya ka ngayon din taratake. Yakaman tayo na brabes sa riyo ira. Tamakuro ano wawa tiki pa no wabi no ano atak. On tita yerimi. De pong ngarimi ay pong ay kakaisira. On tita yerimi on nanura kinatamiu yo o matan ka baniya. O ani na teten brabes inasimi mane manasimi ay na amen. Ay na ba ay kana ko sin pa pong ay kakaisira. A brabes. Onde ya katira kaya ponte suha pa ponte ate suha nanura kinatamiu nakaparwa tamiu na kuya nasimi man manasimi ay awana teten brabes amen. Ite suha yeo atapo tapante ta yerimi nakaparwa tami na yo amatan kabaniya awana teten brabes na siya man manasiya ini. Takamimi baka na sa katoma mati kare sa denikirare te akin akin toko so sistema ko dobi mawa o dobi may suwa te akan tiay ni ari ni nagintay ari no kutanga anak ko ka dobi mawa ni kabane o dogi na dobi may suwa o te akin nagpatatan yung nuni ron tiay ni ay ilang di bag tiay ni yun tatan di bag tiay kare sa yun tatan at te kare sa denikira at ko takan o yung tirakon na kon tiay ni ari
Ay na ko pinabuha kanina sina akita bemang. Akita bemang. Aki akakawag na naswat Yeswa. Mantawa ko sutan Yesu. Amen. Raw, ayo to ba yakakawag sinanuri ay kay. Raw ni kirisan inananday kayo. Ayo to bota kaya tinikiran. Nikiran tiya ini, nikiran tiya kare sari. Ikora kora pa inikirina nango. Tiya kare sari lumina na bangko takaranga benasiringa. Ari buo ki antano. Ayo tiya kare sari. Ate kapani ayo. Yay kinakina ikaw wawa. Erang kakawag. Temuan. Bravo. Temuan. Yeshua ke debuina irona. Nano tiya kare sa tinikirayo. Ayay te brabes sinano. Ana tawa na suat Yeshua ke debuina. Niko taki matatabas. Takawan siya, tatabas at kaisipong. O takawawa. Inayayro yan ako si Yesu. Nano na? Anaswat Yeshua? Kausyutan Yesu. Maganda sinasisilak. Makayepan ni kausyutak Yesu. Ngayon kinisan, kausyutan na ba Yesu? Yes, samtek. Ano ko teka? Kung teka yung kwento kinisan, tatay kayo. Yes, si Penin tatay na Yesu. Makunura kausyutan ni Yesu, kunukuwawa, ipon kaparana pa tayo para. O sinapon na ko naman kaparanan, tatay, batiranan, ano naging kausyutan ni Yesu. Ay, pantayakin na. Iyon, ang tamakuran na tabi maruay, watikipan na tabi na. O, katarupan po, paragi na kinuha na pandataro mauria. O, ito ko na ko, tarataray ko. Ako nakakitaro mauria eh. Punram turangay, horoya na bang turutarim, magiyay roya. Anakosyo si Yesu. Kung nataro mauria ti Yesu, panakosyo si Yesu, punta main, ditatan, brabe sa amen. Raw, ayo, kosyo ta ni Yesu, roy. Ditatan, brabes. Nanon ang tiyakari sa denikira. Inayay suwa kita buhay na inano na. Taka ni kinahanan ng patukan. O taka wawa. Inayay ditatan, brabes siyay. On. Natetema. Tinano nina no. Nako yung goya kung na. Nakarawan ka diri. Akiyari kinti on nabayo ako kunan ko niya. Ponsito wana ta bota kaya kawagin na naswat Yesu. Ani ko lang matatabas sa takay sibong. Ani punim na bandaran. The Seventh-day Adventist Church. O ilarikin nan. Yay na ba tatatan brabis ilun. Akiyari kinti on nabayo kaparada tatatan brabis. Men bugay katani rota kosus. Pundang ngay diroy. Makanuan na tayo ginagin na para marungon ka ba ni. Ay kari kinti on nabayo. Ponsiti kari sa ni kay sabong. Tirabo ginawa, antay, ano ko, takariyaya ba? Kunosin ako para. Yakaya ka na bang antay kayo? Mananawarang nisak. Mananataya kay Yesu, hapon tayo kinararabot. Kanakuwara ka mind tayo kayo. O ito ko Yesu, iyang anak itimaka ni kabani ay karawa yon na ba? Mga yakam na nakon ka-Christian iyang poton namatan ni kabani. Ni Babe sito yan ako nanunaran, detama madinas, madetami errori. Hindi pa nakabani, bake iswangin kami. Daw. Oan. Antay ya ka manangay na ako tabi doy kay nakupanda ba? Punna na kanana ko Yesu ayu asiro ko yay. Kamnan ako. Takabana ni kanikinana para sa santiagin nan. Den matayo tamakoro wimawa de wimawa. Takabana ni kanikinay mayayo Yesu. Inatatagin na kiwang giriyon wendes wantion na bayo na kaban. Ay na para yang ayas karoya na pinanunday kayo. Kurang kapayang kuya ko din nanon nungura. Bakom na inanundirong anang kakawak. At kapanya. Detay kayo. Ya ko na nakaparari-ari umina. Tiyaswa mak ena menairom ay nakakapaya ko. Harap. Era ba te kakan siragi iyon te tarataking roy. Wara te sa siragi itago ba kakakiroi de am siragari etabia yang ayay nanom te tayay. Tamin Jesua ena poki ko ni kairi ko inon na nateka etabu si benin ni kairi o ni kasi ay ron meki ko besi tingin ba ira barigi tartagi ay sinabu siya kaindi te grupo na rin mente obviously dia karisin kay subong grupo kay pa anak yere na ko mo kay nanganira kunay to korana imanya rin sina rin ako inanon kanuan roy detay di kayo. Kamba sina ba kain di grupo na nini menti di gripes mission grupo kay.
Mic test. Only God can take my life. Only God can understand. Only God can take my sinful life away. Crucified on Calvary, Jesus died to set me free. Only God can take my sinful life away. Only God knows the reason behind all my tears. Only God can sympathize. Only God can see me through, Crucified on Calvary, Jesus died to set me free. Only God can take my sinful life away. Eko nanda name you, eko nante ibuku, eko nandra punarawawata. Etauraki ontekai, situkani kairona, te asu aira punarawawata. E atayaronako, te pongmetengai na e atayaronako. Paenori, au makuri, e tauraki ontekai, sitokani kairona, te asu aira punarawawata. E atayaronako, te pongi metengai na e atayaronako. Paenori, au makuri, e tauraki ontekai, sitokani kairona, te asu aira punarawawata. Te asu aira punarawawata. Te asu aira punarawawata. Yesu rabuna rawawa tau. Hai, ira para na pe malevin to kunayo. Ngai dan tetapi medina nako. Apene ni yai rawawa tara asikona ni kaspo mengai. Tapi ai yang aran pe ka si sinorin te dai yo de mewai Joshua.
inarapuni pa ikanin ni kapeni. Sangan ng hayda nun tayo di kayo. Pesinda ba, kunaya kanje, jadi kuata nje kiripes mission ni korobu ikai, pesinda ba nukana mi yang temeru ame panami yang katikin nun apa panaroi. Pesinda ba, wara tadi wa manu tadi kayo, itaw ba sarungan jawa des nang din nako ayay kanuan narapuraw nun te rakatubi metenuan tayo di tayo. Kita boleh komen iya iya, kita boleh komen tak komen iya. Oh, kita boleh kung orang iya. Sina kata buat Jawa warirek. Sina tetaru ni kau kira sabu peragi an tetaru. Tamer kumaka saro kon Jawa rani ka kawak. Ari pondeitan na raporau inon nam teka. Sa busu ko tamer apa kona roni ran tami meroi ni kaidira inon na raporau inon tayo di kayo. Supuni ka kuwai da jaso pasti metu ani kairo. Sabu siyo wana kapara yara pure. Ako na kaidi dan tami merori inon nam teka ditayo. Pa sinapuro wakin na. Ay nangari da kona nota ni metata yai tamera sabu siyo. Karro yan naman kurito wari baka. Ay na kona nikakirive aron nung oraya kinan nam teka. Sitaro bugin to wari na teki nam teka. Pakunangan na to kona jadi nam tia ka tini kori ati merurung pena tia tia na kona nom mang kanta ninga tamer kakapaya ira memon na yu ni karuwa to kina pasa bubusiko yon Kristo Yesu ada puni ngai arawe orasa kamayo akawaida ni kaniko amen. Ayo panaurin kamaurin tayo kayo na koimi ara korak ikakam mata uroin nungura kanuan tayo kayo ara ibon takatibi matenuan tayo karaw tayo kapayapuran na niya kan takatibi matenuan tayo sawakin kan iya inanon tayo kayo kanta ni nga ba sa atay yang kayo ba enang ipan kanuan to kongra o tayo kayo mandirang ni kakawak kanuan to kongra nanak ko inanon tayo kayo ayaw kanta ni nga ba kung nakakawang roy o nungura roy entero pa na kunan tapanin roy asipangam inanon tayo kayo. Sa asuna na marurungan tayo kayo, tekaway na kontemeo. Tekaway na kontemeo. Tuwan na tekawan, temeo nga. Inanon titaya nga dawinta, titaya nga may turuturo. Okay, pa taka-takayitan tiyay, teman na tunong mani.
Tisip. O yara ko na ba sibuna? Ati tiyo. Ino ko mga timatanda no kawag, o kangay para na no. Ay tako, kuran pa. Yara kayo na mga riyain ko na antirak. O napapasito wag, imatay at orak. Yagi ko na yabon nyo ni maginabay na no. Yara kayo na mga karawagi. Timusin na no. O karawan na iyo, imatay at abotan na mata. Yagi kakarungwa ati si buwayo. Ay tapi na banta katakayitan na nai. O kaya pa, iyana na pa, tuwa na. Tekay, may bukon kaya kiyaura. Iyana yana pa, yakasukuha na pa, punin may dadikiyan. Kararawan mati ay. Iya kita tayana pa na kung sibunay. O sibunay yo, punin may mata ko rin tuwa mani. May mata ko di yari, nura di tekay, yari anak yari yo. Ipunura, makaro-karo. O yakiman. O yata pa na panikiyan ako uran. O mati na pangayari roon na pa, yakin na pa ura. Yung mga anay, yato mani ayo. O mga muan ka rin na, inanunti ay. Dito yari, erin inanunti ay. O mga muan ura na pa. Inarikin na kikay. O mga muni na bukong tura. Ari atapanin ni. Inanunti ay. Inanunti tayo ay. Kaya tako na bangkan na tayo katulong mani ayo na kon sipunayo. Kuataya. Kana ko sukuyrom kakiraro ako. Ako akin manay bukong na iyo. Kuakira bukong tura ay. Makana, kurin ni bukong tura ayo, bukong ti ay ayo. O korohan niya na pato ko lagi kay, nikatim na tuwati ay ayo, penaura. Nayaro na ayo. Ngayari pun di ay, pakunariyain. Hindi, imatay ito ko rin. Pakuna kosok, o no, suran tiyay, matutaan eh, mayroon. Now, inanon ka ba niyan pong, inayayid, tipayan ang dik. Timan ay nuka. Ibitay na tiya so ba, seriyain ko atan nira, sinatiyay. Siya kinanon na ba sinang susuko na ba nitira na timain, kito nitira na tiyang atay, kito nitira na inuka. Sa sa nunuri kanta ni ngay kay, timan ay nuka. Sa sa nuri ang tayo ka na ko, di tau teka, yay tapati, di tau teka, yay takay tara, o yay yaman ay nuka. Ang kinang po, trininin niya ng manta kakawak. O yay si maing na pari nukari, na konteta po, hanapun diya ni manay. Ang kaya maing, ay po nga yan na bangganaan eh. Pari yan dito ka na kayo, hindi tayan. Raw, kunwari ako, ba nagi ko na ang tata inukan tayo na ko. Kunwari yan, hindi ay bato ako naman ang titirayo, kaya ko naman ang titirayo. Yaki at tatay ako ng mga yayang mo yaka kaya kita na giton na bayri mo pa ka nga. Yaki lang ko na niya mo mo tatay. Monda kakawak. Di ba bayri? Inan tatay yun. Ito ko na tayo kay Yesu, makuran wabi mauon ta kasi sa tigi pa na tabi may suwa. Ane kan na natiran ni kameu o nanaya nakiabona. No. Tiyaso ay ibete yamata paano ko kono maginakoy na. Ibete iya ba anakawak na nasuwa. Ibete iya ba anakota iya ko kono magi. Nakoy na. Monta kakawag, kota na ron mag, ilaw na rawya, inanunda tayo kayo. Sinakangaan, kota aris si tiyay. Tapos na sila, o tiraroran, kota, titapuas tiyay. Dabay para, ikote ikaw ay ikaw na koy na ron, tayo kayo. Ana pa ituwari, tangirira, are tabukira, manarabure, narana. Daw, yay ta kanikin ayron tiyaswa, at si tapukag, yay, naran, Kristo Yesu. Yay de, yay de bayan kaya. Yay de kanikinaan kaya. Yay. De babesito bun kanikinayan daw yara musin na no. Ara ko kormek orong yaba. Nako ni Yesu Kristo. Raw ayo to pa yata kaban ni kakawak. Ibo ko na rabapay ni kaban. Monte kakawak pa sinariyain ko ara musin na no ibo ni Yesu. Detay kayo. Eta ko mata ito makoro no wabi no tibi pero wabi nangayakam na naman kag Kristaniya boton na mata ni kabanaya ni babesito yan ako nanon narantitama matenas matetama yare rori. Hindi iya pa nakabali kay suwangin kamintaw. Anoria yamin na bay Romi ni bongin kaban ngaro ko atugin non naba. Daw detay yare si babesito agiyay os kota rong yapa. Si kosa imata yata boton na mata. Si kota titira si puntiro ayay. Detay ay. Marang ni may sikirisan dabong ayo ay akirang ataroy this way mantapay parang ni bebete ayo. O yarang ni may sinabaron to babesito ay kakarawagin dabong ayo. Ngaya ay kuran mga buru-buru ka kanta ning o nga ta babesito roin ko. Raw yey ikares an igrisan na ikakasimusim materan yo yate ayan na babesito. Ire. An tuwan na babesito. Yey na ba babesito apun kaparawag itiran yon titi. Yay na ba ikares ay kakarawan. Yay na ba, tukura kay kababesido, the olive oil. Kamata di olive oil.
Ye ka papesito na ba ye. Ye na ba te ka aresa kamra ra na rebent we at the rosi on na sundur rubo na day gidi day nine de tay are papesito ye. Taray arang ni mai sa ka gin papesito. Ye na da papesito do na the pasta e wo siara ke anoma da na unta bo ka sino yeta ya kami na yana ba na ko ra ginan unta sino. Ay papesito ye na ba ibo unta sino. Angki asa sila ginagi. Payarang kaya papesito na ronayo. Ay ta punna kaya to ko. Payari pa ini diran gitu. Emetu na ron desino. Esa karoy de missionary ay. Ita kuha na tayo kada para. Bauro na ko yebe to tumakuro ni awa tigi buni mawo. Sita man na to wea o sita wana ti one mek o sita wana te papesito. Amen. No, inapundia in sita wana te papesito. Ba punta yakin na te para. Enaki wowa enaki denu enaki awa. Pun sita wana te papesito. Te para. Ito ko tabay para babasito wana tababasito. Ayan na babasito tabay para. O ya kang aron tababasitoan. Irari ba sinaban na kumuha ni kawarara po to ari Yesu. Ba kang aron babasitoan ni Yesu. Baka na ba sa ta aron babasitoan na rapo to. Ngayon nakilisa na Yesu. O sabot na ta na ba aron tababasitoan. Ano rin babasito tiyabe. Sinura tulungan ako ni Maro ko tumakurong na tawa na tagiburuay. Ano po ang kakakayan ako Yesu. Nako natarata. Mahinatarata. Are kariraya. O babasito agiro niyo ane. Yortan. Daw, ipapesito ag Yesu sa kindong mantap. Ipapesito ag Yesu, hindi karanga yortan. Ayo, yapon, yangan nila na ba't kakakuro yung meron ng dapapesito. Pag dapapesito, karoy Yesu ayo, karoy yung tiran, yabubos, karanga. O, takutaka na, o Yesu, giyasa na papesito, o yara kementiran. O, wak yung payakak, garawan ako yun. Giyasa na papesito ag Yesu, o yara kementiran. Sagi tiran ne warere ke to ka sunchi mage yara ke puni menteran ne bu burake ayo to bayarang kakawak to kuwa waroin kuwa wasnari en yong o enora tamin teso beru na yeron de topi o iro ko yona o to bana mai karawa kangai nasu wa tangira ki to wa ye ka katonga irona no babesito agin Yesu punta ka tebuak inanon teran ikatebuak interan yoratan. Enang ni kakao kinanon meon ni Yesu. But the babesito way, yapun kam na to aroy. Depay, ari enari nano na Yesu. Yay pa yay kawaway ka ari kinanon babesito akin ni Yesu. Tamo na bay, irwan na tatami ari rori benangan na tukura-kura. On kunan kahit tara yan nakadiri ito ari baka. Ane tamo na bay ari ge babesito akin Yesu. Teka wawa. Sinanoria. Ite mana ko ina may karaw. Mana sinura tabo gar maguro to buina tinipi mo ano kamata Yesu ar de inatar ta pa ikapiri at Yesu an de tam ne yare rori de maka are na ko lang kakaraw rori men ka meuya kana pa ni kinina kiron diri aboro. Raw ay kay pa ay ka wo ay kari de tayara pa bisto ag Yesu ye. Sinura de tam yare rori beru na yoron de topi o te mana ko ina may karaw. Woman na kayo sinuri an diri ginaswa woman na tete mi karo teman na eru na yeron de topi o Yesu warete ina nun karanga pun dapata naswai ka diniman akiati nda boy ka kokoro deta yara pa besiro ak Yesu anoria te bana mi karo ka ngai nasu wa tangira ki duai ai ka katonga irona deta yara ka kana bebete Yesu tiama ta pa besito aki o ki mari ri karo nasu wa ka katonga Ari na tete na Yesu kana no ko babesito ak nasu duai ai ka katonga irona nasu ne ye ai ka katonga irona punta na bata bayan na tayakin na tamang marikarawan tatay ko babesito ak Yarang ki babesito ak Yesu sinang sisira kan ba tira po kina ki babesito ak Yesu o sa ta Yesu ba yagibur o sta ngira bata babesito ka kan kinayan timbewe bo Oy na ko Yesu may karira yan ako yorotan na ko niyon na babesito ak irona me isuki ay yoane oy ta iriay pan na babesito ak irona ako nako dara yoane iyakam na ta Yesu iyakam ni kina ang gero ko yapon na tayo na ba yapon na tayo na ba sekit yung amatan ka ngay punti Yesu to ang gero ko Yesu ka na babesito ak irona ka ngayon iwaran na pundi ay na babesito ak irona ko mga nakumay pan na babesito o tira na kaya ka Yesu Enang kakawag yan na kaya kay Yesu ayo. Pero kotoroy kakawag yung babesito. Pero wamanon tayo kayo. Ay tako na tayo kay Yesu. O Yesu kaya kangay. Kariyay ang kay. Pariyay ba sinakaraw at deroido inikapani yan deroy.
Ada nano na bata babesito pun karawan terori ni kapanya. Ayya pun tepai erori es na pun ko terori ni kapanya. Deta yara sa babesito okay. Ba pun deta Yesu kariya ya mo ayo. Pasi na karawan terori ni kapanya. Teroi. Karawan te babesito pun karawan terori ni kapanya. Tan no makina no bubuan rig asan no na tigi mari ni karawan na yamusin na no kun Kristo. Deta yara babesito okay. Sinora to wana tenono no teman na diunak abusin na naka. O ita pen warawaran tabay parang. O ka nga ita patapatutan ng tabay para bayaki ng nota yay. Ano tabay sinari na non tabay yo. Ita pen warawaran tabay para de shopi ayo. O tiyaso ay kaira na ba ano mata biribo. Na kon de shopi ayo. O biribo ya ka para ana pa na tiya ka tiyaso na kon de shopi ari ikan natakan on tabay para tabay warawari ay. O ya ka na sisirak de shopi ayo. O ya nga dewe tiya mato na kon tiya mata ayo benanga meuna ni kapana na kon Kristo. Oya kaya te bebe te anda te Ethiopia. Ora kon teran tawana abubra. On kia waki ni kawaya. Ora kon teran tawana o ta ku te unak noria. Kai teran nei. Tira suka uban na papisito wak. Raw ayu to pa yan ang kakawag. Teta yari asan de girom tirongorong. Teta yari ko asan ka kuwa esen nesme no mga puntis tirongorong ayo. Bun kanong anta para. Bun na bebe te tiaso ayo. Bun na te ka tiaso. Teta yari asan de girom. Ako nakatutuwa na ba yun de Ethiopia ba? De Ethiopia yung gira-gira na kapara-paraan na bayari yung kiyatay, yung kiyoto. Okay, saro ko kayo, tiran. Tira, sukaw pa na babesito wak. Iya kimakan ka ba na tayo ligi? De Ethiopia. Iya tauroy na ba na kong na babesito wak. Ay, tako biro po, ang kanakunin mo, gimana nang ka ba niya? Ako kuna. Raw, kanaro na ba ko, kunin mo kinibayan ni ka ba niya, kaya santeakin tiyasway, inanon, tapoy tapon, tayo ligi, karo ka tayo ligi, itay matang mo yan tayo ligi kayo. Awan, ito tayo, ako kuna yay. Paya punte ate pay para. Ay ta ko biro bon kana ko ni mek mananom ni kabanya. O ni makinte kay ako ko na ni babesito wak. Ay ka nga na te unak. Ay ka unak ay ta ko ikakuwa Yesu Kristo pun na sinteso. Amen. Awan na kaya ka te Ethiopia. Ay ta ko ay suwa pinate ka. Awagagay awayan do na ko nanon teran. Tara yan mga taya kinabay kay babesito. Akain do na ka woman kay na ko nanon teran. Ano saki teran na wari ka to amen demang ko. Ye? Saki pun teran na bubura. Aruon na ko nanon teran. Awagagay awayan do na ko nanon teran. Pino po matay unak. Ay babesito ya. Now, sinuri kay banggiyasan ko at ano ni magdayunak hindi pa yari wari kaya na nataya ka deswa. Ibu gini Yesu penatita ka. Ay ruo. Ngayon mabiribo. Ay papesito wak. Hindi karang. Ang kiyara kimantiran. Taray mga tiyata na bigay. Diba para ayra kimantiran nabas. Ay kairan ako biribot amin tuwa. Ay aking mga nuri at iunak. Ba iwa akin nakaway na ni kimariri. Hindi tayo ko sa iyan babesito wak. Oy na kuna na makina te gimariri. Yei te pai te wana kuna na makina. De tayo ko babesito wak. Ay kay tayo ko wat tabi wa kakawag bugin te babesito. Te Ethiopia busimaya Yesu Kristo. Ane te pai kakawag. Kuna busimaya Yesu Kristo. Te kawawa e punte ni ko tanano na ko yama tayo tauroy na kun te babesito. Kuna pun tauroy ako na kosa nte imata yama ta bako tauroy na kun te babesito. Akain do na ko non teran de biribo te Ethiopia. Kay te unak akain do ay papesito wag de Ethiopia katapok yan teran. Ane te pa yatapanin inanon te papesito. Kuno na te papesito. Kunya inanon te teka te papesito. Pero naman te teka Greek baptizo. Nanon te teka baptizo katipuan ako kamakuna puni yan teran. Nanon ako na puni makuna yan teran. Paya ibukin naman da kakawak. Ya ibukin naman da kakawak. Kuwagi ko na ko kangay ko tatara di amata ko papesito wag na ko naron ek. Ko na pundiya hindi na ko yan teran. Paya ite pay na pun ka ni kinaya roya man da kakawak. Ino ya igurig. Naron da paya kana atay na tugun kay o katipuan ako inanon dai. Kitiran o ina pun me ako na rapatan da paya anin tiero ina pun me ako na roya espa ko na nimdoy meta na bo detayare e kana magiay tatan. Hani nanundoy te teka baptizo. Katipuan ako. Yan teran. Mga yari, enang pondang kaswarangan nga nakukangan ko ya demisinare. Ya papesito ko. Ako kabaro-baro agad ako simsim.
ay sa akin ganyan na babesito. Hindi sinaroy, kung na po, babesito ay kung na po karibon ako diyo amata, yan teran. Kuha ki kaparo teran iyon, kuha ki tatari yan teran, narundan kaparo iyon kuha ki. Takamimi ba, arang may stabo, ay kapon ka kuwa, kaya sa ni kinagin ko, tapon na babesito ko, ni kari sa mo. Ikari sa ni Krista naging ko, ako tatiya ka kinipabesito, aripun ka bunga na aking ko. Epun ka naman, tapay para. Ay kay tapon ng babesito, ay kasan, kinak, o anura kipapun tim ito ha, ningkaro ka tabong ngayon. Ayo pun tiya kari sa yon, Turkey. Ayo tapon ng babesito na pwede yung Kristan, andaya kaki, ikinak. Ikinak. Apun si ikaw ay babesito, ang katabuha ki anteran. Para ikaw ay, ako na natatapay ya pure. Awais. Ngayara pun singa ya to korak ya kana kona na babesito wak. Ano teman ne karisan, demuan buan di kibirip. Ayo te tapon na babesito. Ino ora ki muinte karisa ayo ba yai muin tapon na babesito ay apon babesito wak yai moni kirisan denu te mens nda babesito at katapok yan teran. Ino ora kina batong manta ba yo St. John Lutheran. Te kauan buburan manta bu yon Rome. Puni nga yan na petakauan kakan na dunumanta po. Idom, iderkin tumanta po St. Peter. O takamimi ba, kana kurin na ko na binanon tatapo ayo. O inayay na patatapo ng papesito. Ay kami nakatawrawag. Ayo, pun kanuan, da papesito. Ano na yapon saan kakarawag? Da papesito. Ay takatapo ang yan. Mais, muin tapo ng papesito. Ay kan, inanumanta po. Unko. Ni ko tak matatawa na ba, rarari pisa. Tumanta po, tatapo ng papesito na ba. Imena na ba yay? Tetapo na ba ni Cappadocia, in Turkey? Kunura na ba tetapo na babesito yay? Ay karawat katuto yay nakan. Punti tapo na babesito yay sen kinakin katawrawak. Ibugin tuwaki aman tetapo ayo. Ni karawat kaunsilare, idave na inanon dirigi 80 debi matinwa debi matawana. Ya busmaya gi ay tiyaga gin babesito ay bo at kasimsim. Meta kaparo-paro. Ano ya po isipari kaya yu, ya kasuka kinabangan na ari, o kaya bayarin na ko nabangan ng dili kita nga, dinibubuhat, debi matawana. Te babesito ya po. O te babesito ya karawag ba to? Ya haki kakuwar kaya ron karawag na bang nang nakunditabuhat, diran bubura kitiran, ayo ibibete pare, ya nakin na batamang kuwa wari ka, kaparo-paro akin na bayam, kung kasimsimak, yes, nakon na ko na mga nakunditabuhat na bang babesito kaya, ditabuhay ya bubus. Man nero ay dilidik, ewa kimay eka gin babesito ay ka araka inanon de bongayo. Mana babesito to bay para ay bonsu kunab. Tirana non de babesito. Yesu ka yekarawan katirian nanata ka pauron nako yay Rome. Ay oray nanon de babesito. Apon sita babesito na babon ka kauring aroy de tayare matay Yesu. Etaunak oya mangaus. Amatan bongay kaya ta mas kauring ngay da Yesu. Ndebong ari mangaus si tapas siyay bas kauring adebong ari mangaus siyay. Raw, hindi tayo kayo, nakotaroy, di pa yapon, itiroy bugin mga usin ni Yesu. Metena, o mga usin na. Apon ta papesito. Ito ko, Pauro, kamagya tayo na ngayon ka sa papesito, wag na ko nanon Kristo o Yesu. Pa si papesito, wag na ba na ko nanon ni Metena. Andaray? Mga iya, si tao naging mga yan, ta papesito, wag na ko nanon demet. Raw, hindi tayo ko, tapon ako yanteran, kumete may Yesu, yanteran. Ngayon ko na pundi mo na ako, may ako na roy na batam yantiran, ba kumetin tiruan na met. Kumetin tiruan na met. Ano roy, bun katuturo yan ang kakawag yon, metin ni Yesu ang mga usan. Ante tayo yari, kuwara kaya imantiran, kuwi na usin ni Yesu. Ako kuwara kaya ba, tiyo met, abo, Yesu nge, iyo si mentir wari met, ay tirapatan kaya, kami minta tayo yoy. Sag tirapatari, yara, ipuaka kan tayo yari, yari, sani mo na inanon tiruan na met. Payeron Kristo ang kikaw taki may buko yung mata ni mga kantitama. O ngayon, sinanang ko na ba? Inanon timew na bangkay, kitimew ya buo. No? Hanero, ito pa iya, kaurang akin na babesito. Mete ni Yesu, taon na kina, o mga usin. Hanero, ito pa iya, kaurang nga. Yaki kaurang nga, titapas kita bong dito. Ipon kaurang nga giroy, inanon na babesito. Inanon na tayo ko babesito wagiyay, kupon kaurang nga roy, ito pa iya, rin kino ni Yesu. Timete na ko ni meom ni kaway. Detayar ko rin na ko yanteran ko po ni Met. Yan ako pa in kaway. Araw ni kapan ageng ko penin na ko ni kapan yanteran. Yay ito pa yan ako san karo yay daw watinirigin na ko. Ni me watinirigin debuin na tinirigin na ko. Po ni penin na penin na ko. Detayar ko rin na ko yanteran.
Yay te paya ka kirwe kon te bong ayo. Anak ko na bandatay. Ara ko te bona ko yandaran. Ayo te paya rang nikakawak. Bandatay ara ko na nuntiran ni babisito. Komete nikitan nambure. Nikapana yakin ko. Komete na kon tabure. Detay anak ko. Komete na kon takabuha ka kaya rin detay anak ko. Pain nikapana ikapain detay anak ko. Apen ni kay sakaki. Yan deran na amen. Raw, te babisito. Nakon meom ni kaway. Tau na kin narabure. Teruan meti ya tiran. Irigi tiran bayarun teruan meti. Irigi dari kita karang bayarun tiran. Tetapu aku meti ye. Hakan tani ngai mo sakin na ekabara yara buri desuan kato atata yara skosi araburi ye. Eng ekabarai. Manoria kwasan ururi ngamburi akwasan karoyen meom ni kawai. Nge kona non teruan meti atiran ni babesito. Oetak teswa yang ko meom ni kabani. Buren kabani ke yururing ke yaguring ga inte tayo yo. Tuwa ko pun wari ki yaw buren kabani akin ko. Ko perin tibena ko ini kabani yantiran dauni inte tayo ko babesito wage. Nang tibona ko yantiran on babesito wag. On nang kaisaki pa ni kabani ke kosi. O ke yakinap. On na ko imbatyo amatay buri rin nanon Kristo. On nang mga na demeo ebo. Raw. Tababesito pun timete na kon meuran kawai. Tababesito pun tauna kin narabure. Nteru wani mete atiran. Tababesito pun tuwera ke menteran o tenakona ko inanon demeu. Abo. Ayo tapay eta kabenen ka guri. Ako kunan kunia inanon meum kanano ba koida nanon takanta nga ete akinak inanon na teka deson tayo. Ayo pan kanikinaya no kanurungan de mga us. Tiusirak menteran. Eta ko tapay para ba? Kawagin ang tirana, dabong, tapos punsaki, kanurangan, makanikinayan de mga us. Mapunta babesito, tiroy, ibuginan. De babesito, yakin ano na, bakwarang ni Kuroroy. Yakin ano na, bakwarang ni Kuroroy, ako ang sipakunan na babesito. Bako po, nakikunan ni Kuroroy, taruwa mano. Kutawa na kuwanta na, yata taning ari, kato ayaro, ari, kimeo, pato, yapon ng buhaka kang kay. Kopon nakikunan, dokon to Kuroroy, kopon naki. Ay ara sinakaparay nanon ni kaparay. O sinakangay sipon na kikunan ko Kuroroy, ba pun na kikunan ko to Kuroroy do. Papoy site man na Kuroroy, ari Yesu amen. Sa kikunan ni Kuroroy, bo matangay ra sipon. Sipuren tayo na ko, antayin ako, ani katuwa po, ani katuwa minis. Sipon na kikunan ni Karigya 100% roy. Sipon na ki. Para pun tayo tayo para irom tenuwa ba tenuwa apa na ni pure. Mendaki Karigya uyan teso. Pun na ni Roy. Ditaya karang kakawak. Enata ko teman na. Ditay di kayo. Tohan na tataning nga rito ay Kuroroy. Yes pa, kunan pa apistuak. Kupun na kunan Kuroroy. Enang kakawak ito tayo yung. Kana ko karawan niya. Anong kuna pun na kikunan. Nora na babesito to ba para. De babesito, iya ginano na, ako na Kuroroy. Iya ginano na ba ko Kuroroy. Kaya kunang babesito. Inanon na ba kunang nano na roy. Ako nang karoya. Dabong ngay. Ito pa yan, ano na tababesito. Tababesito, yakin ano na ko pa, ay nga yatugin demeo ni Kirisan. Ay sa pamuana. Datay, ko rin niya yung tababesito, ay sa pamuana kinimeom, nanumakin ni Kirisan. Tababesito, ay wasila na kung tinamakin na, ay amon tinang kakawak. O sinakangay, tiyaswa, ampay ngay, datay di kayo. Ampay ngay dawe, yung banam. Ay suwa, tangiram. Moni bahan ta kakawak. Tekan, bahay kay ni kabanin, anong tababesito. Monte nang nikakawag ito babesito raw. Payangan nila tinamakin na bo. Say namat. Ayan na pa ay Kristo ngayon. Dito yara sa babesito. Ito babesito, ayan nila tamakan na numakia bo. Nanunumera. Sinanamakinan. Tawakasan na namakinan. Go babesito. Tawakasan na babesito. May mahal kasan na makina. Ito pa iya bo. Dito yara ko babesito. Yay, ito pa iya ko na makinan. Dito yara ko babesito. Kanana pa. Ake ito pa iya ko na makinan. Nanona. Iya kipanin niyo mo ito babesito. Kuna ria niya ngoy bukona babesito ndeta yawe ako tirairi ndeta ya ngis babesito wak ay kay pai garik aparara bure ni kabane ebon tayakin na tabay para magurito makurano wo adini bimawan wa ta ko beto na ko kam na rairi na no miya kam na pene ni babesito wak naran Yesu na kon kaparano bure teta yara sa babesito wak apon kaparaki na para bure ni kabane ila man na babesito wak ni kabane kam na pene rairi na no mi Akam na babesito wag nara ni Yesu na kon kaparano bure. Ikawen ako ikay bedro. Ikawen ako tansuaso ikay. Dahil na nomi. Dahil na nomi. Pun ni kap tibibit ya iyo na ko ila. Ngay ay kay ni kabane.
Sagi te bebe tena kon site man na ke tosi na ko yata man. Ma puri ngai rai kai ni kapane. Oto ana sila ke man me kang aron jo amatari imena yo anta kai banga gidari gini Yesu. Kaya kami awak na pantata yare. Ina ke ate sai rari. Gero ba toire ke nako na manda kai banga. Bari ya ke nako na manda kai banga. Bari apun siringa ke na manda kai banga. Oto ti ya gidi nuai. Pana ki kona na kona. Ngara ko ya puri met. Me na ke anta kami awak yang anda Yesu unda tayari every day na bopena. Ena ro ko mga yan. Ena mina mga yan de paradise. Ya kire ke nako na kon demare. Gero no pare ke nako na. Manda kay banga ay na nakon kakaya deta po na babesito waki. Pa yesen na nga na. Tiyama tayo. Pena babesito waki. Yun ni makina Yesu. Yun ni makina tayari. O tuwari po ni kingin da babesito. Ari tibo kina da babesito. E apun na nga na ba ikay demewo. Amen. Punsita po na ba. Aring kire kina ako na nakon deta po na babesito. Ikagay yun ni makina ba. Nung makina tuwari. Ito ibo kina da babesito. Puni nga yari isinay kina. Apunti sa kameo. Tirairi kin kes pa bisido apparara buren kapane o ta kawu sanga na kite tam ne yare rori do kanana na bako swai na makina na maguri tam yare rori ndeta yare ko ba bisido okay ayu teta ya kona nori experiences ona pandoria kakaya ko wan e mais to kora ai kasan na makina de bai ari kin teta yare pa bisido okay puni ai tiang to wana na bondo puni ai tiang to wana na bondo ko rum sek tiang ka ayu rupai ya ngai ina siri boy ko nagya matiang nga ako bundang ni mewi kanya ko natang ke ane te ba yari kinta yari sba ane an amma ko dita mi erori monte kakawag sinanga na dita mi erori monte kakawag dita mi erori ay benere kiror o yara kina be manteran no ana ko o inura kara o be tapena o te tamni yirwon na yeron de top ane te ba yari te yari ko babs do agi ko yara ke manteran erwon ko te tami yare rori na yeron nari erwon na ba Yesu nta tayari ay ta ko Pedro kam na rai na no miya kam na pere ni babes sito ke na Yesu na kon kaparana buri ngone kam nanga na kiyai de pa insi suaroi are te tam na yare rori do ere ke te tami yare rori te tayari ko babes sito agi ande panara pa intangira te Yesu ibugim ngana ko babes sito agi ngone ko nanga na kiyai te pa intangira ade tami yare rori papon na mi pa ite te kan na ko yari o ya pa ina bena simi o ya pa ina ba matan ka bena ya kya me na ikira ro aki ibete ya tuwa ay suara amen na ira para te kai punnara pa ini ka bena ampain ko ya ko ngoran de dai kayo ampain ko ya ko de ida beton de dai kayo o ngoran ampain na bang ko ya ko ngoran de ri on de dai kayo ampai te ka mewa kayo pun mayron tuwa ya suara ndatayare ibete ko te suara kon de babesito ako kaysa ka kinapa o perita na ko im te pa insi suara ya de tami pa na ka kora meom inanun manangam no mek Terakhir ke sebab sih ok sakok ya beren ka para kera bure sangana ke te pa suara ya de tami ya rori o sa tape ka kina kono na usut ya so seri ki pai kai na usu ngai de so de ta ya sa sa yin pa besito ok ko gure ba ko menanga inanun de tusu no mek o sak singa yan naron na sa sante agin de kapepe are ko kapeyag yai de ta yare makororam de bok e kapeyag e pera bay karo e kaparak e para na bay karo monta kakawag yayo banda tayara ko babisido agyay o e pena ba aram na konde mewar awag ya kagi na no yana taya ka babisido agyo ay ko takin ako yan tebongin na bari do tininga tiyo mata ani muine ya ka para Pedro matan suasuan ka ban e mai sere ira kinda tayari appene ni babisito agi to kora kay kapo unjo ni makay kay ngana ko babisito ako kukuray ni busmaya na teka deso ko asan kukuray ni busmaya na teka deso inon tayri ay ka depui matenua inon tayri kayo inon de buraw inon na teka yai ko ay ka bo at ako spanori on de yakin iraman na yasan de yakin atapa ya bo inon de ay ka sasan wakin inon tayri kay kamais yon tabi to yukay wasan de yakin na babayde deso ay bugin meom may arang ni kakawak wasan kunay kuwa ay karang ni buwa kwa kiyong may mayna may apon mena na bante pay para ani pun mawara ka kinabe ilo yan na bato kay karang ni mais pun sita po kanuhan tapay paraan o monte kakawag tiya kay kanamin ay nanon tapay paraan eta kumaguru wawa po sumakan de ilo yatan suasuan mandoro niyan ibubog mente beutay perna mente tataro kuwari ki bay kain tausu nunumek o kuwaki nanon diriri man
Te karawakin kanwaki roin bai karang ni kakawaki. Inanon te karis. O te uya iko siya mga yan te bunga korak ya kana tapin kamewaki. Ya tapin di rin ako. Te bota ki kana kamewaki. May liyo to korak ya kapapis ito waki. Hindi tayo. Ngiya ko papis ito waki. Korak ipa kain na bota ki nunin makitiaswa. Ano matay kawakin ay kakawakin na tatapas manaswa. Ay kariyari akawakin ni Yesu. Naroon na tayo kinakikay. O po sumakan di iya tanso aswa mandoro niya. Ayo to ba ya kakawaki raw nanon tayo di kayo. Kwasan nungura ba ni kabanen. Tayan kuwa ni kabane. Inanon tayo di kay karang ni mais. Ara kabanen tayo di kinakon degente nga apong. Ngana ko babis ito aki. O kaparaki ampuri. Ngana ko babis ito aki. O kaysa ka kimeom. Ngana ko babis ito aki. O erikirom de tami yare rori. Ngana ko babis ito aki. O kwari ki bay kain te bota kin nunumak in tiyo nap. Kakawaki na tatapas. Punta bota kin nunumak ya katubia tiyo nap. Tieswa kay di yamata manapan ako mandayan tete maaron ako nakonte bota kaya takapanya ayasan katiya tieswa tiyo napayo. Tira mana kay di yamatan nidia imain epapesito waki. Tawayo to pa yasin ako nansi sila kaya hindi kayo. Mana ka nakonte papesito. Tamo pa'y puntirairan nano. Kuna pundiya hindi mo nanom. Detay kayo. Kuna rawawa toroin kuwa. Ibugin ng pure kaya wasan koroin tayo kapakan ako. Detay ako kororo maroyon neran daw ng pure kan puntiray ran na roin ko. Ako na ko yung Yesu ako na kay duya ikakuha ba bunong ko ako kunan ka para yaw pure. Ikakuha ba bun 5 yaw sa kameo. Ikakuha ba bun 5 ako kuna nanganay ito kora. Banari pa temani ay bo o tiyan ay bo detay kayo. Ngana si koroy ba ikay o tapanin temo manaka idom nakonta babesito. Tira iran na no, puntira wawa taro yata ubugin na aupure, o yata uro inikitan. Tika wawa, puntiyo ni mek. Daw, enang kakawa kitiyo ni mek. Pusumaya ni Yesu upam sa kameo, o muya. Ani takapen pa ini kakawak. Ako na diya niyang uyan, datay di kayo. Ngana kwasan day na nanom, manambure. Ngana kwasan ni kakawa Yesu upam sa kameo, o muya. O takatenuang kane. Kunang diya hindi. Didi baye kakakawagin kanuan tuwa man dabay para kuwari tana kwam didi yon baye karang kakawag pakunang katayen kamakura tataya kari yon kamatabaye men kamatabaye bayon na kupun din ro in tiyon mi akiyo kuwaki kunan mga kunok men dita para kuna takatakaye pas kunan diginak pagrisan ngay nagas matuato men na nataya kadeso kana kamatabaye debong akurak inan no arabra unon detek anang ben ngay bay sita bong inerik sesende yakin ko way kapo man na tayo kateso te ba yan ang kakawagin kay sinang diya niyang oyo patera sinang koroyan kay enang ben ende tayo to yay dita inde bay para to mga mon babisito wag iya yamat to sinasilak mga kay yesa na babisito wag ako babisito wag indana ibabisito wag niya kaginna bata katubuak ayo to ba ye ikaya ka bauro adak kam mga nagiti tami yarerori ke kamuan babisito waki kamaki ayo yesira kita kora kina ay kara ko ilo nubauro pa kora kaya babisito waki ilo niyon ko de sa babisito awara ko ngayon nubauro so sa ngayon na babisito waki ilo niyon de babisito tiraro ra ay ta ko bauro kam mga nagiti tami yarerori ke kamuan babisito waki kamaki o ngay yata ko na ko ina sa kiyo mo ba to ay di tami yarerori kya kata ya nero kata ya to kora kaya Jama tayo kunani yang oye pena mga mo babesito wagin ganaro na ba era asan babesito wagin ko ama asan kita na Yesu ni mewia o ntangiri ni mga okira yesa kameo kanana ba ko bunsan ko no kwasan di ba saurus wang ko kwasan ne kana ko nakanda ni ngateswa eriya iba ko na mga mo babesito wagin eriya iba ko na mga mo babesito wagin kwasan meu no ndemeu ako ko rongi ngai kwari ki bai kain tebota ki abo Kuaray na nanom detayo kanuri tayo kuwa karang ni boy karang kakawag meron deso ako kaniri awan diba yan ang kakawag kunang niyay mga babesito wag ay mga babesito bo inanon detayo Punikirisan na ikatawa mananoy ay asan kuno yata kuwa man na tayo kadeso awatang hindi ba kain na nabotan naman da deso ay kakakawag na naswa Ani te pa yarang ni kakawak.
Kakawa kita tababesito. Ero ko ni ko tomon taituan ang tatay kita wana ni Yesu. Ay tak Yesu. Eta Yesu e pon ko wa Yesu angko. Pangkana ya ki mga bungya ki tiamata. Nteran madatam ni oya ki kon andin nuyan Yesu. Raw ayuro ite king amon ta kakawa ki. Erang kakawa ki te kayu. Eta Yesu e pon ko wa Yesu angko. Pangkana ya ki bungya ki tiamata nteran madatam ni oya ki kon andin nuyan Yesu. Raw kana ko ki babesito ki. Nteran no andatam ni ako pun nagi konan din nuyan Yesu. Pun teyakin na tapay para. Pun teyakin na tapay para. Ani yun yung man babesito waki. Ay kami waki. Ayo tapay ang kakawag raw. Daruwa manong dari kayo. Waki kayo na tapay ito na to ako na talingay. Ayo tupong ako nakamatuhayay na nom. Ayo tupong ako nakangayay tuya. Itangiri yaw puro pa na perin kaparaki. Itangiri yapan na kay sakaki. Ayo to pong ako nakangaya. Iya kanta nga da papesito o da tam ni yarirori. Pwena kona na no. Ayo to tayo. Itangirian kaniri ang manem na aynen tiyon napa. Ay kakawa kinam teka teso. Eta ko na teka bauro na ko yay korinto. Noria. Puning ka inapat tayo na ako yak. Kariyayaki. Noria. Puning ka inapat pongin kami raw. Kuwa ko na mga kasikuan ako na tayo tawan. Kuwa ki ko na natada tayo yarangan ako na ko yay man. Tabota kayo na tayo kayo. Kuwa kita tayo patira na rikidom. Ira wati ako nang kay. Ayo tatay atakin na power. Noria puning kay na ba tatay na ako iya kariyak. Noria puning kay na ba tepungin kami ako. Monda kakawag kay kung umanan ang tepong ayo. O ira na na. Pakuha ko na natakan ang tatay matepong. Kuha ko na natakan ang tatay matepong. Tira ko tani nga yang kay. Kuna teidak ako na papesito wag man tepog yambure man mitya aran tuya. Amen. Raw akyari kita pa ya sinang taningaya. Tira ako na taningaya. Akyari kita pa ako na taningaya. Kung na tira kengkay, ako na papesito waki man tepok yambure. Man mitia arantuya. Kung oria eta taningan kay karawan kapane. Pa kung na tini ko asko. Ibukin Kristo. Pa taningay ko karawan kapane. Pa kuna busimaya tiwibetian. Kuna busimaya tiwibetian. Monte kakawak tiwibetian dahil kayo. Oy, ikan ka suka dewe dayo, imata minanon tayo kayo, baka na ba, kwatauroy, nila te sa kameo, inanonderan ni babesito. Ako kan di kinapapakain na ba ta kameo, ginanon na tayo na tayo para ba, ilagan na babesito, ta kameo, ilagan uyan teswan, na babesito. Ako na mga kasukuan akong dabong nga nga po. Kakawag, ako ang iyay, dabong ngayon. Kakawag, ako ang iyay, dabong ngayon. Mayroon panahon, nanuwanan ako yung, datay di kayo, ngoy ako yung ngoy bako na ba silo kanina pun busin na pete bep. Ang ngoy ako kan nang amte bako na pun ko sa imata yama ta bako. Kunati bugin na muyan de tayo kayo. Ko na no era kana pantay kayo. Ang ngoy ako ko tawroy bako na kanwa te bepa. Ni ko sa bako ko na watang ide ang babis diwa kyon kan din na ban de babis ito de baybar. On kanidi ram sa kameo. Ko bus maya kana pantay kayo. Ngoy ana ko ngora yon diriyo. Ikaw na ko kunap. Kuwasa na pa nung oray na nung debuita pun de tayo. Arang ni mais tayo kuwa wasa nori sipuni kabe ni manda na tayo kateso apun nang bay de bayre man wili gili kita tami erori ana pun bakuri na nom de tayo kayo ko na ban terbon na kun na terbon kaya pun tatani ngai gona ban tebong ayo anda tayo kayo isuwa wo wakia wo watawana akia tinwa akia isuwa wo wakia wo watawana akia tinwa akia isuwa wo wakia wo watawana akia tinwa akia yori apa kung rama ya may beso kita may kainuwera kini kanga ini karo ko buota kita nakori kinoto ke yetari kin tarawa yeta orang terboni yeta nambari orang terboni yeta nambano sari kana ngoy ako memata ko yon para Facebook live may YouTube ko na ban comment kana pa ko tawro na panira na pa kanuan da babesito ayo te ko ya Yesu detay kayo sinabusiya tanan na ba na kumain nang ako na yan, niwewet ang tatayayo, yabubusin ako ng MC pa yan. Yang na bebepa pa yan. Kabutakin tatayayo. Ngoy yan eh, ito ka ginanong bakukan tirak. Tatayayo man, kaya amuhay kay. Patawroin ako ng dababes ito. Sinang tawroin na pinabusumay ko, inanon tatayayo kayo. Kanta nga ba, duwa amuan damak, puningay yan. Inanaro iti, tipay yan iman eh, nanong mani, taw-taw ko nanon tatayayo. Ay, inakamanang ako na kung nanatek. Ako na kaya ka na bibit, inanon tayo kayo. Tayo kas ko na kung tayo ngabong, kaya na kung tiyawa na roko.
kakawagin ka ita panani bebete inanun tayo di kayo. Nabusi ataan na nene paano ko main nga theme song da tayo di kayo. Sinabi bebete iyay. Bebete ato wara po nga iya putun tete kayo wara po ni Yesu. Pinakata po yung meura inanun da tayo di kayo. Sa bubusi ka ito kwaya. Sa bubusi na ba de beba. Kaya kapag na pa inanun da tayo. Ikantay kina aran Yesu nakoya au nata likabane yaitira wike komena yai tay kina Yesu ikantay kina aran Yesu Karoko wakintero Takaruaya itekan kaninga Tai kina Yesu Aram temaka Aram temani Aram temani
Onna pantaikina aran Yesu. Taikin na yan imeuna ay syutan ikawan. Kakarway Yesu yoya ayaw ni Perin. Yesu inalusu onna pantaikina aran Yesu. Taikin na yan imeuna ay syutan ikawan. Kakarway Yesu yoya ayaw ni Perin. Yesu inalusu onna pantaikina aran Yesu. Aram temaka, aram temaka, aram telawi, aram temen. Tururi nono, ako tantero, uraputan. Aram Yesu, aram temaka, aram telawi, aram temen. Tururi nono, ako tantero, uraputan. Ikantay kinangaran Yesu. Nakuyaw meta ni kapene. Bayay tiraw ikikumeniyay. Tay kina Yesu. Erapa the choir, erapa the team song, ari kamasa ni kanakandeyo. Kambesinda ba kanje the choir. Ai, ne poki te wea, ni kuna mi ari kanteme tuan takarwaya andeyo. Time tuan, tapi kara ki Yesu, tapi kara ki Yesu te pong koraki. Ina no pong ni meora. Kambesinda ba hai, te pe bare bus. Kanga te korobu kane mokoriai. Tu nagi ne te porau ina nun te tek. Te mon etak. Ika ko wa rei ni kapene. Ika ko wa rei ni kapene ina nun te kongora ayo. Pa apo ni pene na ko mena na te aka te asua. Na ko ageri te taku te mon. Ika ko wa rei ni kapene ina nun te kongora ayo. Pa apo ni pene na ko mena na te aka te asua. Kanga tani meuna te poka ni metabona. Kana ko wa ko tik na peti te poke ni tani meuna a meta pun roi te korpo kian eta ko taka wa itangi dia ni kan data auri ri pai para ni kan meta tai diki na ko gari itangi dia ni kan data au pai para auri ri pai para ni kan meta tai diki ye te poke ni tabona ko tik na kana ko tangi dia ni kan data na ko te ri te takatenua ya tangiria ni kan daira no on tauroi ni dira aue de pavesito. Ya tauroi ni kan daira na no on ya tangiria ni kan daira na no on tauroi ni dira aue de pavesito. Ya te boga ni metabona o watikina be kana ko tauroi na ko yai. Awani mina kan aram apanin. Awani mina am tapu te tapu de ko mena yai. Ada ko mena ka yai. Awani mina ampai ndei taki te telefon number ke te meri are kona ndike ye awana kanye kanwante te ve bayo nabusia kanje te guru bunane me pai diki ngai aroni na bente tayo nabusia ba akere ke na ko moi kai ni kana ko kuna ye to korana na ba na ko iran tayo kampe sina ba kanje te guru bunane me pai diki sa busu bain kami na ko moi kai kampe sin tiki na ba.
kaya po tapin ni kikira ke kandi to group na ni kay te kauring na ba naroon na di kakatono ta the Sunday ay may rayo and ay tiri jukuga yon te maraki parents nang aritan no kasyan digi ay ko san na taya inalumekam kambesin apa sa sumaya kandi to group na ni nayo Hey, eh hey, hey. Hey. hey 1 2 hey hey Punnagiaga boto wantinano Ainanon narsaka meu Yesu He kita na mengana emimito Hayang me yuna pena mete Punnagiaga boto wantinano Ainanon narsaka meu Yesu He kita na mengana emimito Hayang me yuna pena mete Tangira giwiron Yesu He meti yontikai meno pure Tangira giwiron Yesu He kini kororoi no raoi roi Punnagiaga buta wantinano Hainanon narsaka meu Yesu He kita na mengana emimito Hayang me yuna pena meti Punnagiaga buta wantinano Hainanon narsaka meu Yesu He kita na mengana emimito Hayang me yuna pena meti Tangira giwiron Yesu He meti yontikai meno pure Tangira giwiron Yesu He kini kororoi nuraoi oi Ni kororoi nuraoi oi hirap. Tangira kiwiron Yesu. Kampesin ba? Tayo mane kaya durubakan na tayo kana kanang pupanaroy pa nami. Teka pila. Nakai yaki buai ya sima yo ya sima ki ya wari ni karoko aya haroko ndoroy ayo. Tansa kapila tuwara kay. Nang pupanaroy. Nang rapo. Nang sikroy manimin kunay. Tangira kiwiron Yesu. Kampesin ba? Kita kami ikawan. Ikita na miyangan na helmi mitong. Na mete ibu kira. Punna kia kaputawan tinanong ay ron Yesu ayo. John nabe ayo. Kambasin na ba? Kaya pun tibeto ano busi tibeba? Sina mga angani yang kanya kani bikin ibeo. Kunami te tokoran nakoy dikin tayo kayo kani bikin ibeo.
Ha. Anatairawa tananomi kamnoni meginate asua o kamna ho ni meginai na be abesine mi maka na nau sita me kea oya kamen suang kami baina ko ni katauraoy nemi mai mi ong kanay nako ni katauroy nemi mai mi oya menga nako me ni kairing kami nako ay kay menayay o kam na menanapayay anatay lawa tananomi kanoni mekinate asua o kam na ho ni mekinay nape ape sinew ni meka nanau sitanew kea oya kanen suang kami ay nako ni katauraoy nemi mai mi ang kanay nako ni katauroy nemi mai mi oya menga nako me ni kairing kami nako kay kay menayay akam na menanapayay kay kay menayay akam na menanapayay. Era ba chime ko pai de pai ayo kurubu bikin biu atau ay kurubu bikin biu akan sida ba nakai akan aku kunan na ana tete Yesu ay ana tayo rawata nanumi kamnon mekne Yesu kamnon mekne nap apa sindi ni biyakan na naus tamiyaw kaya kamentuan kami bayin ako ni katauroy ni mi mami ang kanina ko ni katauroy ni mi mami ay yung mga kini kayo din kami naku bay kayo na yay akam na minanabi anay siguro yan na Yesu ayo yay tamo yung katauroy bukira asbenin wayakin kanda ba de kanje to grupo na rin ay grupo pikir po ada kama posi pa namin takaruaya panani Yesu nuko namin tayo kayo kami sindap ay yay beba yay tanan feedback ibokon beba ikay beba ibokon beba musin na no ikay
Ay kakawagin na pa na wariki. Tu wana yu ya kiroi nang meta ta roi de to grupo ke yu. Ta ko nga pun kari ke am ta ya ko nga ranari ko nga kawarai pa ya kiroi nang meta ta roi ya to grupo ke I meta wa yu. Ato wana yu etap ko jakan yu. Ira pa tita idi ke yu ngai ko nande ke aratai. Korapa nan feedback ande gue di songoran ta idi kayo ko pesin rapa. Ai yang pa yu ikawakin na pa de karon de pe pa musinan yu. Ira pa de feedback ade asan ko na benta yu ni ko tagi me naki akano ate de pe pa musinan yu. Bukin written tiri bukin de ya musinan na pa atau roi ranari ni ra ya sakameu ai ya mena na ya kakwa pa de tiri yu apen na ko mena te ka jesu kan besin rapa di tadi ka yu punti de pana na be ni bete na ko mi kami ade kamasan ranari ni musikia mena mi pa kam nang tau roi ni ra mi wea dia nunde de pa besito sa pusmai na bang kami imi de tayo sina ikotaki may bugi may kai sina meroro mang kami imin na yun na si kakoroy ade para penin ako bugi ni kay nira sa pusin na bang kami ade kamosin na de tayo kayo pakamarani na ba non de tayo kayo pas na meroro na bang kami pay karain kakawak ibugin na ba tayo ang kami na ba de kamkan roni na tayo kayo sipusumay na bang kami sipusumay na bang kami nako ako unti kita ni kay meroro na bang kami yara termeuli na konti ngapong de tapos hindi kiti ngapong de dangay na siya penin na ben ni koin kami ni kapene kami ake kamaro kon ngoran tayo kayo ang kuya de kongoray de kin nam radio kuya de kongoran de live de Facebook de YouTube si koy ko na ben konti termeuli na konti ngapong kana ko tagu pato ay rengkangan tabu vera ro de pio kukunan ni kawarati ti karse ka isbong ane ko wakan mga ipeso ipaidigi ikorobu I bikini pio ay pondigi yandai ay ibota eko te pundi te karigi ni kakaitaw ni karapara pa na ko mi kante kaya bayo ni kaben yan tapito pandai ba panin di metu ami na ini mangaira di poro wakin na tiaka tiasua may muana ni karokwa seroko ni ka jaka uwa ni kapani dai kayo kapani na konti ngabong na napapakin ti meaw na natangin na tuwe sima kasbogi ndekenti ngabong dai mga data nako raporo ni kapani na rapong na konti ngabong kam ta sidingin dapat na mitay akam ti meto nangang ko katikiroy ko ka ho tataro ba tiasuen kapay kami namitay akam timetuan ng hanga yagi metubuwa karo kami yagi metubuwa kami puraw ng island te may muna ni karukan tayo tiaswa nakapayin kami ay kahit ako na biyang kwero kung oray naging nam radio nakapayin ako na biyang tiaswa kita balik ko menayay kasi na biyang tapay bugin daw na kira may muna ni karukan sa rukon te nakatabuy metenua takawuwa ni kapeni di puraw yun te tiakat tiaswa kahit ako na biyang kwero kung may meta ko te Facebook te YouTube te live kita baru komen ayay isinan ko ni Gilbes isinan ko daro ko besin na banda pa ibukin daw na kira may muna ni karukuha sa roko narakawuwa ni kapene tayo sikoy kami ni kapene nako de dari mauri degen de ngabong ikorobu hikay de umata pa di epun kay tararo ita kinibas de bru rakun dai kay ikorobu basi di kinabo tita pare komen ayay tita pare kung ora mayay ako meta ko mayay sina tataro ikay nira sabu beraki anda taro tamere ako maga sinuboy ko si kay tawk dai ron tayo di kayo
Sky tau ko Jesua. Nam teka stime tuan poro wakin. Men nera mon tai digi karo kuasa ro nera katabi meten mon tai digi tayo. Ai pun si to wan kita tai kita mera asina ko na ni kapani era poro wayo. Sabu busiko pa kona katime to atami merori peneroro ni dan tai nako. Ai na kawakin ni dan tai nako. Ai ni karo roi de men na makurito wale pa. Pasongan ko na ni kapani era poro. Nam teka asperin poro wakin nan. Ai dai kai ni kapani tayo. Sa busiko temera kuna kasuka ang kakapaya. Yon te kampayo. Yon te pito ipande epanin. Kuna karabi ang kakapaya Jesua. Pananura ang kakapaya Jesua. O kuna enepes karoy duam hani pokim yay. Sa busiko kuna kawakin yon tayo di kayo. Abyo korag pani kapen irura. Na poroy menom. Nanore babag wasikan no tendangay nang kana poroy menom temera ko biya karoy yay. Sikan no mga ron tayo di. Nakundi ngabong aris na mga dinanon na ba arakapan yan poraw inon namteak ana poraw menom ko piya karko ile tamer tani bure ngare saki korroy subsiyo ko nakapara yara bure pai kay return kani ko saking kesi korroy men korroy na simba Yesu Kristo ada puni ngai araw ya warsa kamay amen aya te panani ka kaitaw na ko mini ka ben abel sinda ba o te panani ka katigroy na ko mini ka ben na sina penetigroy non tayo di kayo sina mesuroy sapo good night ni kabeni happy Sabbath. Sa sumay kami ni kabeni nakokunti tikete ni kay. Kami na ba di kamang ano mi di bukinto babisito. Sa sumay na ba kami nakokunti tikete ni kay. Ang kami di kambon kan Ronnie na ba tayo kayo ni kay ni rara kay ni tayo sa sumay na ba kami nakokunti tikete ni kay sa kay ni kay ni ramang kami meroromang kami. Kambas sindap. Ay, araw-araw sabi na ako dito ni kay. Kami ada kamang ano mi bukin babisito sa kamaron ni na bendon tayo kayo. Iya na meroro ang kakawag man kami. Kamaron ni na bende tayo kay. Ang kami na bende kampun kan ni di na bende kay ni tayo kayo. Sa penin ako kung tikitin. Iya na meroro na bende ang kakawag. Nang kami na bende tayo kay. Kambasin tap sa kaispo yakun tikitin mi kay. Sebenarnya busmain kami, nanti tunggu kulai, temuangan.